از یکم تا دهم январи соли 2023 хонандагони мактабҳои Тоҷикистон ба таътили 10 рӯзаи зимистона ҷалб гардиданд. дар ин муддат хонандагон ба барномаҳои илмию адабӣ, китобхонаҳо, мусобиқаҳои варзишӣ, дарсҳои иловагии компютери, омӯзиши забони русиву англисӣ ва фанҳои риёзии дақиқ фаро гирифта мешаванд. Масалан, Наимзода Миҷгона ба маҳфили буфандагӣ маркази таҳсилоти иловагии вилояти Суғд омадааст. ӯ мегӯяд, ки дар ҳар як таътил барои омӯзиш омада касбу ҳунари аҷдодии худро аз худ мекунад. ин хонандаи Навраз дар муддати начандон дароз кешбофи омода сохтани армағонҳои солинавӣ ва бозичаҳои бачагонаро аз худ намудааст. من از صنفی هفتم صنفی که می آمدم طوری سال می شود که با یاری معلممون عبدالرشید و همین چیزایی گفتیم من این کارچ این سایچ چیه گفتم. дар ин ҷо духтаракон дар 4 гурӯҳ машғули омӯзиши маҳфили буфандагӣ мебошанд. муаллимаи ин гурӯҳ мегӯяд, ки дар умум ҳангоми таътил сафи омӯзишгарони маҳфил ба 100 нафар мерасад. мақсади ташкили гурӯҳ ин ҷалби бештари духтарон ба омӯзиши анъанаҳои миллии тоҷикӣ маҳсуб меёбад. дар баробари ин маҳфили дуретгарон низ амал мекунад, ки дар он зиёда аз 40 нафар дар 4 гурӯҳ ба омӯзиш машғуланд. Меҳроҷ Маъмурзода низ яке аз хонандагоне мебошад, ки барои омӯзиши маҳфили дуретгарӣ омадааст. ба гуфти худаш ба ин кор шавқу завқи зиёд дорад. ما در اینجا برای تیز صدا ساخته استفاده به خونه ها نشسته ها برای کودک ها маҳфили дуретгарӣ назди маркази таҳсилоти иловагии вилояти Суғд давоми 10 сол аст ки амал мекунад. устоди ин маҳфил Мир Қосим Қосимов буда то ин муддат хонандагони зиёдеро тарбия намудааст. мегӯяд, ки завқу шавқи кӯдакон ба ин маҳфил сол аз сол ва сафи шогирдонаш ба маротиб зиёд мекардад. дар як гурӯҳи мо 8 кас 8 нафар иҷро мекунам. то абед баъд аз абед маҳфилҳо тақсим кардем ва инчунин бачаҳое ки синни солашон хурд аст як маҳфили алоҳида, як гурӯҳи алоҳида. камтар калон қобилиятшон ва синтар шавад боз алоҳида. баъд аз он вақте ки мо баъзе корҳои устои намоёнро барои нишон додан, мо дар мағозаҳои мебелсозӣ ё фабрикаҳои мебелӣ экскурсиҳо ташкил мекунем. бо мақсади асосии мо оянда бачаҳо як касбу ҳунара худошон пешниҳод кунад. дар таътили зимистона хонандагоне ки ба маркази таҳсилоти иловагии вилоят омада ба омӯзиш ҷалб гардиданд, аз 19 маҳфил ошноӣ ва омӯзиш мегиранд. то имрӯз дар ҳудуди вилояти Суғд 640 гурӯҳ бо фарогирии зиёда аз 30 000 нафар хонанда дар таътили зимистона ба омӯзиши маҳфилҳои маркази таҳсилоти иловагии шаҳру ноҳияҳо ҷалб гардиданд. дар худи маркази таҳсилоти иловагии вилояти Суғд бошад зиёда аз 1000 нафар хонандагон ба маҳфилҳо ҷалб гардиданд. در دوره تعطیل زمستانه چون همیشگی مرکز تحصیلات иловагии ولایت نقشه چاره‌بینی ترتیب داده است. در اساس نقشه چاره‌بینی آزمون‌های مختلف به نقشه گرفته شده است، از جمله آزمون خطاطی بهترین بین خوانندگان صنف‌های ابتدایی مؤسسات تحصیلات میانه عمومی شهر و ناحیه‌های ولایت. همزمان مسابقه‌های ورزشی از قبیل فوتبال خرد، تنیس روی میز، والیبال، بسکتبال تشکیل برگزار نمودنی مسابقه‌های مذکور به نقشه گرفته شده است. اینچنین در دوام تعطیل زمستانه آزمون کتابخوانی بهترین بین خوانندگان مؤسسات تحصیلات میانه عمومی ولایت تشکیل و برگزار کرده می شود. همزمان بین اعضایان محفل‌های مرکز تحصیلات الهاگی هم ولایت و هم شهر و ناحیه‌ها غالبان آزمون‌های جمهوریوی علم فروغ معرفت و فروغ صبح دانای کتاب است هستند که واخوری اعضایان محفل‌ها با غالبان دور جمهوریوی آزمون‌های مذکور در دوام تعطیل زمستانه به نقشه گرفته شده است. باید گفت که تعطیل زمستانه خوانندگان تا سنه 10 январ ادامه خواهد کرد. خوانندگان سنه 11 январ باشد بعد درس برمیگردند. همچنین تا اتمام تعطیل زمستانه خوانندگان آزمون‌های زیاد در مثال فوتبال خرد، ششکه، شاهمات، اینچنین آزمون خطاطی بهترین در نظر است. گزارش سید مختار سید انور، نعیم جان ایوب برای برنامه اطلاعاتی خبر.